Dobrodošli u Pepsokori. Dakle, Mata nas vozi. Mata nas vozi, Darko nam se smeje. Jer nas je naterao da ovo radimo, ali sad on neće da radi. Sad će on da nas proda na dečju elitnu prostituciju. Krenuli smo. Pička ti materina! Ne da me zostaviš. Ne da me zaustaviš ovdje, pička ti mater! Bratiću, zajebano mi je, ej! Mato, kako je gore? Eš, dobro Ančiko, kako ste? Baci ruku! Ne bega malo! Daj! Dobro Ančiko, šta imate da kažete? Pa ništa posto. Gdje treba da gledam? Drugi put je dosadno, nije kao prvi put. Smrznuta čokoladica koja je otopljena u toku... led mi je na nos. U fazi putovanja zamrznuta do faze zamrzavanja. Evo, to je ta savršenstvo. Ovo je kamen. Odlično. Gubi se efikat teleportacije, ali jebik. Na plaži su malo poludeli od makarene. Ima ovo zoom, nema zoom. Najviše je poludeo čikalaza. Tazo je kod čikalaza. Op, zaustavi se lider. Igrači par excellence. Ništa bez bele cive. Prolazimo već na neke malo modernije pesmice. Žurka se gasi, otišao čovjek u srednjim godinama sa povećim oblinama.
Do žute bove. Cilj ove misije je da dopipnemo žutu bovu. Stoji! Ulov je bio uspješan. Čajem ispred hotelske sobe u 3 ujutru. Vatam net kad su se svi diskonektovali. Samo kako bi izeditao klip da pošaljem, da ne bude Zebra nije aktivna. Tako da, do it for the fans. Evo nas u 5 i nešto ujutro. Kako bismo snimali ovo lepote. To nam je Milko čokoladno mlijeko da vam drži energiju. Evo ga čupka. Čupka se ovo valja. Šta sve radi? Ako vidiš nekog vašeg batom, možeš me da slikam batom? Ajde, mogu da letimo selfie, a? U sliku, selfie. Mora može, a? Picture. Ne, razumem srpski, vidim se. Razumeš, ozbiljno. Ajde da sliku, možeš? A šta ti snimaš? Čime? A? Čime? Na telefonu. Trenutno snimam nešto. Snimaš? Da. A nije problem da uletimo u sliku? Pa, probam. Dobro, izvini, onda burađemo. Šta pa to, šta? Ajde, ljubite brat. Ajde, samo. Vidimo se, pa to. A mora ako odi nam pred tu kameru, znaš? Daj meni jednu, pa to. Ljubi brat! Ćao, čao. Vidimo se. Znači mu novine, pa to. Evo, pukao sam 1 euro i dobio sam loptu koja košta 4 evra. Iz prvog pokušaja u onim automatičima. Zašto je bila bukvalno na edge-u i sam sam ju vatio, ona je bounce-ovala unutra. I evo nas ovdje, krademo internet da postavim videe. Da. Danas radimo Lebac challenge gdje ćemo probati euro krem i čajnu. Ovo je dobro, sviđa mi se. Ima kao ukus, kreće od čajne, prelazi na linoladu i onda se vraća na čajnu. I to sve je pomešano lepo. Sad ćemo da probamo kokomil. Ja jesam ovdje. 2 kutije. To. Meh. Sa odčupima kokosem. Odčupima kokosem. Koje je kiselo. U početku se osjeti nešto a on se osjeti kokos. Tako da ono, ne znam. Će probamo da ga racepimo. Glavno mi je odvratno. Će probamo da ga racepimo da jedemo kokos. Kokos smo razvalili, to jest Mata. Aj Mato, dovali ga. Hoćeš malo? Da vidite kako kraljevi jedu. Da vidite kako se lomi kokos. To je to.
To je to se jede. Kuvanje sa zebrom, kokos. Martine, novčanik. Bolje od mojeg. Bolje od mleka. Evo ušao sam. Ovo je pravi kokos. Premaknem. Evo imamo 2 čašice i koliko savi sečen. Samo još da imamo čokoladu. What's up everybody, welcome to my laboratory where safety is #1 priority. Today I'm going to tell you some life hacks with sprinkles. Yeah, first you need to do is to open the sprinkles. Open sprinkles. Pringles. Now you can't they will all will bring out and no Pringles for you. So if you want to get them back, just use a piece of paper, then just put it in it. And there you have it. Now you can easily put this. Ajde, izlazite. Znači, izaću. Put them back in. There we go. Do another hack. For this life hack you would need one plate and Pringles, and you just pour Pringles in it, and there you have it. You have the snake of Pringles. Next life hack is, if you do not have the lemonade smasher, then you can use knife. Just stick it in your lemon like this, and you twist it. Pull lemon with your hand, and you rotate the knife, and there you have it. And there you have it, nice and fresh lemonade, without using lemon squasher. Soft Kings. Šta ja uopšte sve imam da spakujem? Chocolate soft cookie. Sad će probamo. Svaki upakovan u svoje, vrate. Kako je ovo dobro. Ne, svaki upakovan u svoje, svaki kolač. Ima sopstvenu kesicu. Kako je to dobro? 3 samo ima. Ima 4. Wow. Pa da. A koliko košta? 2. Yeah. Take your cookies. Jesi ti siguran da ste? Da. Pa počni. Čekaj. Ovo je ekstra. Lepo. Baš je sok, nije onako tvrd. Pa što? Piše soft. Ne znam kako to uspije da održe. Pa evo da su fakao. Evo, spakovali smo stvari. Sad možemo da opušteno se opustim. Da. Život. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Vozi mi!
it for the fans. Do it for the views. Daj da pozdravim fanove. Vredi svaku paru. Dobio sam povredu od trenja, ali predsako od Bajmore. Čekamo bus, koji naravno kasni. Ali lovo je stigao Borovo. Evo ga Bokic. Bokic. Jel da li liči na Emeralda? Mini snack. Evo nas kod predajane, uskoro stižemo. Konačno sam stigao kući.